Alonso. Meni je jako žao što Alonso nema neki konkurentan bolid, jer vidimo baš zbog tog prvog kruga da on još uvijek ima ono u sebi, da on je jako dobar vozač, koji još uvijek može napraviti dobre stvari u Formuli 1. Da, ali je se vidio ove novosti da Adrian Newey uopće ne radi ništa na bolidu za ovu sezonu, da on samo posvećen 2026. Vidio sam i to možemo, s tom informacijom možemo samo očekivati loši Aston Martin ove sezone. Da, meni je zanimljivo, mislim da to je Andy Cowell, ili koji je bio rekao, on niti Newey niti se javlja na telefonske pozive, niti otvara mailove, on samo radi za iduću sezonu. Pa dobro, to što ste očekivalo Newey, pa Newey je takav. Newey je čudan lik, Newey je neshvaćen lik, ali Newey je genijalac u svome poslu. Tako, tamo ste reći, takvi ljudi su najčešće genijalci. Da. Dobro. Možemo spomenuti još za Alonsa, tu se možda i dotaknuti Bortoleta. U 25. krugu je malo falilo da dođe do katastrofe. To sam mislio spomenuti na Bortoletu, ali možemo i ovdje spomenuti.